Inyora omuske uruoba nigaringe omuseneto mochorwa wiki amagie serikali ya UDA kurende agesokya kubwatisia umurwandereria wekerugo kyobora igwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusiyo mwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Abakuru nigo bakubinera iga abande na mukwana timonga ligoro lya ngungwire liko balioboli mugondo igonaki abande na mona gukwana timugweka ligoro liko gukura embura yatwa yamyo boli mugondo no boli gwa gusiara amache migondo tokunyara komeria na kwamia. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta
ngachaka gudevelopo guira samaguru wani kamenya gutukanga na twali rogo wana wachagite aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwancho murigeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ari aenekiwe ari arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ari aya agendrete ase sector yechisemi. Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi. Mwanchumo rigereria bwa Nsoko TV na gukwandira ndonsi asore mbiyamo na soko choregeta sedi kiga ya Nsoko TV asedi tukeriga rie Jumamosi botko bwa 25 mutinyi okane mwaka bwe chiri bubere 25 daisaro nemo no gasaba kwaninga gwatware rituko rigiya nabona asenchira yabe ngo kwarigania semesa yamaya kuru Nsoko ensa eyamo tusangena kopanya aria enekiwe na boga na aria bari kibaito bamangana basangiriri kuru asemambi yaringe ntambe nchenkuru kwa Clinton ndigi asedi bagari ya Brian Chaka na Felistas Kabendi kuru ase studio ya Kabere abago chikonkonya ko enekia murigine chibi chango gochirara asenchirengia toko sabiro karanse ko benento kurubona kuika omwerio asenge nchemesa yamaya kuru Nsoko ensa eyamo achakiribona. Karibu sana mwancho murigeria inyorobe mesa ya kurwa Nsoko na boko yabwate gwetera se mitandao itekerero Facebook na YouTube na biga se mitandao ya Nebuna Clinton ndigi toko chakana robot rokobwatia koboria niko kwarurwe gochase abarayi bonsi kwaneke bunango cha baramo na koroisia omorembe ribaga bakonya kwenekia emechando yo kungusana anemono ase emega ya gesiasa na nechinga kechiga siasa ya bwatire inse ime yense ya Kenya kurwase orogongo rwagusi niko bono habaga kabo kurwase ekiombe kya Mugusi Elders Council bakorogono munyakero gobo baesokire na kuboria omorembe kwenekiwa ase bono basabira barayi bari bachorre barabisi banyara ko babakwegwa amasikani muri kito weekly forenge agotomanya senchira yoboikirano ekero siasa chigendrete ko betense na barayi kugandira ko mochania chinsemo aho imyorongo rwagusi bono nigo kiombe kya bagaka kurwagusi kya Mugusi Elders Council basokrie elio koboria obotwerero imeyagusi nako barayi bari bare abisi ribaga elinde bakore mirimo asamasikani mariogi no gochangirirwa gotayo Mugusi Elders Council tuanyora nabo nabagaka bakoro abarayi nabangi namo baroche kobora ninga nkieke kyali gusi kaimo kwe bwato kaguchia monene tayo moketa iyo morai tayo moakuma butata iyo kaimo koiregesa ase mwabeta obwato mwabo obwato koboko ochaka na bwaterana ekiagera nyambinchu utanyara kolina mote nabo kuganyira chintoberanse njiro eke ombeke muna intu abangina igototagete twara masikani eke ro monta agosire igotoko murangeria twamoreta ange twamotebi kwagosire iganaria bakoragwa no mugaka Samson Maoto Nyamoko oyure omonyakerogo gwekiombekio kya Mugusi Elders Council nigabagakabwo babolirie ya asabarayi barabisi anetekima mugabana we county ya Kisii omoske Paul Simbarati toto gosika nae kwamanya gosikwa eba no morayi bwense ae gwa masikani yae
Muraibwe county yaito hai wa masikani yae igo tugutwara one head of state at a time na inde twatwara one head of county government at a time uyuru mugavana asayo intuti gatosika abagambi bachorire because we have one government at a time. Igo nari kubasaba tigo murayo itasikwe tanya kuirue kiara muna intu abanyina igo chinda chikoya tweigubobe ekero monogerio itakunya kuramwa ananake nigo bagikeire chimbwa chabaraye kumana nabo igo koramana ase emesangerekano ao buna chikanisa na matanga ekiana nake gekwirira chisegi gwataka nabantu gotigerwa chingoma kamuranje tosikane asemogotenena asemogokwana esike nabagusimba ari gwanje kunya gwatira bintu byabo kerase kuchibona na tokari kubyatira mbobe tanga bagaka bagocha bagaya na mangana ngora basikobora n'obugambi bwegesaku nigo babeko bolito magayo mugabana bwe county ya Kisii Musika Paul Simbarati unanero monogeri wakira mabutana bwo kubekera maboko elinde abe omonogeri bo mugusi nayo kumwakere koko elinde akero chikura aira nabisi go ikomwa ko bechiru 2032 abagusiboka bakamorenta baka muna bamoretira otemire aratita yeri ikarigo kore bintu limori bikoreke okrentire bintu bikororekana aba basimba arigetie ngorende bakikubekera umwana obanyamake tugatetario wumubasi urenge nigare nguwo mugusi umugima tukarangiri kinyumba kianda kyagusi engobe inande karuzi kubone magena tukagendwa engobe ye kuruzi yagenda yararo uriyo gukwabisu muaye yararo so wa mambi yabanyagokobwa yagenda ari sawo gukwabisirwa tari ekurwa ndo sibisarara no gukwabiswa ti yagambete kitamubere na guchanero ti yagambe kitamubere aso mugambi arati aro mugambi ororo bono nigetikarete asabara ibonsi kuiguana na gukwana eliogi elimo na gwetanga kurwa soko la manage siasa ingoripotera Nsoko TV kurwa soko gatatu mu Chobosonge county ya Kisii Retriane Wycliffe Orenge Biamano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yo ikira ntogosika bose mwancho murigararia abamenyi bensemo ibunge nyari bari chache county ya Kisii bakoragwa hamo n'abagotu kurwase ensemeyo handemono kurwase amate iyo mu Rwanda rwekero kyo bojumbe wensemo ibunge yo Musike Joseph Mogendi nigo bono besokire na kuragereria egekore kya negatiwe ituko riegorase gatia basaye barokanete bagosamba chi reflector cy'umu Rwanda ryo hoyo egekego maiga yaye kwenekya kubekerwa okoboko abigo kwa kwegwa amasabo hamo na abagaka kurwase amate yaye omoiga home etego kwenekigwase ensemo yakeoke ase bunge yo bagokora negetasini kigagia Nsoko TV abamenyi abo nigo bono batebire barabwo mbatageti siasa ciokorenta chiburaburu ase baganitro murembe oenekiwe na wego abasaye banyara ko bagotume kwa senchirengia Joseph Mogendi Birundu umwana itonka igakeoke oyo bwatesera yayingiye igoro ikuruku mukami yo guchaka mangana ye yo kurige keruge ka kurige nyari barchaje aje gotokonya samo tukari busi omonye gukabumuya ukayera buya abagaka bakaricha bakamubekere gutwa bakamwana enguba bakamutebiso kabonu rwanesegi ekaro moye go oherire buya kabisa twa sokire kamukanyirira kareire toje konyora ebimura tutamatie se baruete kurwa barusiri kiri fura kitakyare ko bakuya kito cyacupiri kigo totaria aba batete ko kyoki ryoki bago kisamba bago sariyo munyega bakweragereria bakwira maragereria kinka cyabo asomoyega bwo munene kakyo mukama mwekere gutu yabagaka bare ko musoki kurwa se umu enka abangina na intu bono na intu tukarrabuya umwana ito na intu agende kurwana tukarrabuya bono kaito korunande toja koigwa inga naende babekiro ebintu biri bakoebwe bitisati biri byabo bakogenderia bakire kobeka omorero ntu bana baito yaya bantu bari bachete kobeka bintu morera ase esukuru ya ito yake okaso omwana itakorwe enka ya ito yaya omwana ito netobugata oliokorete abangina waikire muna amaria oliokorete nyasangu muindaniriari nande mogenda okorira magenda
yokonyira abana none chisukuru na bono igasomia abana ebaita lakini bono buna kori gatorora oburabu ase omochire ntutorora tororokana ase chipara igatororokana emecherorokane ntokumanya setani aruete agacha gotokorera ebikone ntutwanchire omwana oito na ntumochi okoreki orabe oyo okorete ebi gaki buna ncho omobaraka nche ngokurande igo ngoteba ng'a nera ombogane anyorunjero yogokorera gosaria omochi oito tuchikorukunganke okayasari. Tukoska bosio mwancho mwarigereria maseneta we county ya Nyamira mheshimiwa Okongo Mugeni niko bona sangano mwaziri mukuru Dr. Fred Matiang'i ase kanisa ya Tonga igotoka ase ward ya Nyamaiya ense mwebunge West Mugirange county ya Nyamira ka kwa na chinga kecho Okongo niga asabirega sakukyomo gusi kone kyabonango chabaramo komubwate sia Matiang'i ase ganga yae yokoriga hekergo kyobora ibwense Omugeni niko bono hamochire omura ibwense ase ogotabeka emiroberio yokubwatia amachiko korwa ase ebigambiro ande bona soko kyabona homo seneta oyo kabiro mo seneta omochore Gloria Oruoba kurani gwara ase bunge ya senate mega yekigambiro kotuguterare okurusiwa kwaye okuyatabiri ngo kwarenge bamenjane lichiko de masabe joma de mwagero do mo seneta oro monto moremu enjire to tar na Fred Matiang'i abanga mate mabale bataka gotogosa na bona nda to muswati oyo Oruoba atere naske oje motua lero ne kanisa tuli omuswati yakurusiwa bisi yo seneta ese ngenje karo Dr. Fred Matiang'i alibocha atalete baka airport akasaruterira mu mwana mindo mbia mona nyasa kuinka ese ekyo William Ruto omaseli kurugo chu kubese yungi hata wakolero negara ko maseli uyu no mwana moke nariko nyora nyorira kamwana igaka ke igako nyakubwata igaka nyakugura mabere Ruto omaseli ngo mwana itanyoro na mabere moko sabere mwana igwanza akina buya naende bono mwana oyo chire koti ekoti yarigereire ekoti atari gukora amahana siasa yarure okonacha yatabiri mu mwana oyo kasa uchimukaribisha Fred gochaka yo yairero baka William bado tatageti omwana oyo airane bunge. Mimi kama senior council nataka nikuuliza kwa sababu nimeongea na watu wangu wenye mimi nawakilisha kule seneti na ni Wakristo na wanaheshimu sheria. Wewe wakati ulikuwa unatembea na mheshimiwa Mwaura alifukuzwa bungeni, lakini wakati koti ilitoa amri ikasema arudi, seneti ilimkubalia na akarudi. Lakini huyu dada yetu kwa sababu anatoka jamii ya Omogusi ambayo imesimamisha kiongozi yao Dr. Matiang'i anasimama president, unataka kuturumisha sisi. Na mimi nakwambia nitakuja kule seneti na wananchi wangu wamekubali, wako na mimi kwamba nikuja nikuambie uheshimu mahakama, huyu mheshimiwa Oruoba arudishwe akae kule seneti. Mnakubali? Totiga tasomo igoyo mwanchumo rigaria mokonyi bomurai hebwe kyama gya Jubilee oyo igore neganga yokurigia hekerugo kyoborai bwense niko bono haruro gukuro gotindi kwere kochiase oborai bwense kwenekya bare omorembe asebona asabire abanyanyimbo baegwiri bagario kwenekya emiroberio yabo korengana nerichiko batari gosona no na siasa chile chonsi kakwana somo igabwe kanisa ya Adventista sensemo ya Tonga ewodi ya Nyamaiya ensemo ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Matiang'i gatebire okwagendera gwense ya Kenya niko kurachi kubwatakana na murembe uri urachi kubeko. Hamwezi kuongoza nchi namna hii eti watoto wanafunjwa miguu ni kwa sababu ya siasa. Kama unataka uongozi, enda na mkono huu. Ongea na wananchi pole pole. Zungumza na wananchi kwa upendo na pole pole. Badala ya kelele, badala ya vita. Tafadhali ninawaomba. Sisi hatutaki shida na vurugu na mtu yeyote. Because what is most important is stability of our country, peace for our people. Ili tuendelee na kazi ya kujenga taifa la Kenya. Hatuwezi kujenga nchi kama watu wanapigana hapa na ni ushitu sasa. Tunakusanya watu, nataka kuonyesha watu wewe uko na ubabe, tunaonyesha watu unabeba watu kutoka hapa na magari kwenda kupigana na watu wengine. Na mimi ninaamini tukiwacha hawa ndugu zetu wa usalama, polisi na wale wengine, tukiwaachilia bila kuwasukuma kwa maneno ya siasa, wanaweza kufanya kazi nzuri, wanaweza kuweka amani na usalama na kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa usalama. So Inspector General awezi afanye kazi yake, na DCI afanye kazi yake,
na kila mtu ambaye anasimamia usalama ajue afanye kazi yake bila kusukumwa kwa msingi wa siasa, kwa sababu these police officers wanajua sheria, they're fine. Ni kusukuma kila wakati, kupishiwa masimu na watu eti wao ndio wakubwa, unataka kuonyesha ubabe kwa kuua watu. Hiyo mambo tafadhali. Toska busio mwanchumo rigereria hase oroboti ronde igitambukiro kia bwangoiga yikyombekerio kurikaba kuri mirimo be serikali ya Public Service Commission kobeka amachikamaya nigo bono ababwatani bekyombe ya kusu Kenya University Staff Union banyariko bakomoche gitambukiro kyo agotabanga nigo amachikayo hamaya harache korenta hugwatana na bogukubaga higati yabakori emirimo ukwana chinga kecho no murikyo monene huyo ochoro bwangoiga boso murikyo muya umuya bwekyame kyo ya kusu Dr. Charles Mugwana huyo tebire ne chinga ki ekyombe kyo ya PSC Kenya ariko bakego karansa na bakori emirimo hurwa se ekyombe kyo ya kusu eriko beka emiroberio erache ko bakonya kogendera semiroberio yabo yabotambe. One thing that we are very much looking forward to handling, a bigger challenge to these members that we represent. There is something that has come courtesy of the Public Service Commission, the generic human resource instruments. This is a sacrilegious document. This is a document, if allowed to pass, it is going to decimate the hopes of workers and all employees in our universities. It's a document that is disenfranchising and devaluing the benefits that these members have enjoyed for the years they have worked. And so, as newly elected leaders, we are expected by our members, elected us today, that we are going to engage our employers and the government to come up with a better document. And we plead with the government, we plead with the employers, that it's only better that stakeholders sit and come up with not a document that is going to action of a few are enjoying. We're all lower by bound together. Discriminatory tendencies, because if we do, then we will be violating the relevant laws of this country. It's not the Constitution of Kenya, it's not the Universities Act, and all other enabling legislations we will be violating. And the public service needs to know this. The Public Service Commission has regulations of its own. They should not violate their own regulations. Let them guide universities appropriately and without prejudice. Engage with all the stakeholders. Our members are expectant. There are issues that these members are expecting that this new office will be able to tackle and be able to succeed in bringing benefits to them. One of those expectations is the 2025-2029 National Collective Bargaining Agreement. The agreement is currently on the table. We are scheduled to meet with our social partners on 4th and 5th of May this year to try and negotiate and conclude that particular agreement. And therefore, to our members, we want to assure them that we're going to put our best feet forward to be able to get this particular. Toskabasio mwanchu murigeria soroboti ronde ensemo heria yokwamireria eserikali anemono higatia baraikuru asekia mageo DM bakorogwa no yokabere murikyo monene Edwin Sifuna nigo bainekia umuyiga bugusangana bananchi ase county ya Vihiga Rongoro Western Kenya. Sifuna nigo bona gendrede komochia uborai bwabono gwikia DM hasate bire nigo bagendrerie emiroberio iria tarenge yomuchaki bwekiamekyo nyagosira Raila Odinga ase bono hagendreire koene kiabuna eserikali igebwente koene kia umurembe ase emiga yabo ase biga kwanire ritukoria ankyo nigo baracho county ya Kisumu. Sile baba alikuwa niambia niamka asubuhi nimepata message Amolo has left us. Nilijua usiku shida hapo. Wakora wakasema wewe Sifuna, wewe ndio ulikuwa rafiki wa karibu wa Raila, enda umlete. Leo hiyo Buru wanasema baba alikuwa amechoka na mimi. Na ni mimi walituma nimuendee kutoka India.
mbona Oburu hakuenda? Wewe si ni ndugu yake? Si unatuambia yeye was like your twin brother? Mbona hukumuendea? Mbona ni Sifuna alimuendea? Wanatudanganya hapa ati Junet ndiye alikuwa anaweka siri za baba. Kwa nini alitoroka kuendea baba? Kwa nini ni Sifuna alikuwa amuendee? Saa ile nimeenda kuleta baba yangu, wanakaa hapa Nairobi wananichongea visu. Wananichorea. Wanasema huyu Sifuna sasa mtetezi wake ameondoka. Leo ndiye atatujua. Shida yangu na Osotsi ilianza siku ile baba aliaga dunia. Na nilisimama Bondo wakati wa mazishi wa baba. Nikamwambia Mheshimiwa Raila ya kwamba mimi sitavunja chama chako cha ODM. Wao ndio watatukuza. Imefanyika haijafanyika? Nataka niseme leo nikiwa hapa Vihiga, tukitoka hapa tunataka tuingie Kisumu kesho. Niambie baba, niliweka ahadi yangu. Sio mimi nimevunja chama cha ODM, ni wao wamenifukuza kutoka kwa chama cha ODM. Kwa hivyo nataka nyinyi mkane ngumu, kwa sababu watu wanaongea wanasema mambo ambayo baba aliwaambia. Anasema baba aliwaambia vitu kwa siri. Oburu anasema baba alikuwa amechoka na Sifuna. Nyinyi mnaamini hiyo maneno? Kwa nini tusisikie mambo ambayo baba mwenyewe alisema na kinywa chake mbele ya kila mtu? Baba alisema, who has told you? Who has told you? Who has told you? Who has told you that ODM is not a party that can field a presidential candidate in 2026? Mwanchumu rigaria chideka chaptokire mirongo bere na ibere igoro yensa emo toskare tokoro mutumukomo kega se studio ya kabere korana ndasi kagitari gitamba sensemo ya kabere togendra gusangama. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia. Imegata seni Nensoko TV tochikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya, amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Amariri nigagendere tugutosemwa na boire bukia. Tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare
nyorali chibu asomroberio bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberio bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Yensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono Buya kegemera inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie Yensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo Eye Yensoko TV uboroso bumugusi Karibu sana mwancho muorigereria sense mega ya kabere mesa ne yama ya kuru Yensoko ensa emo bia bana soko endrago sangana into na bono tokoska bosia sorobotero kubwatia majumbe wensemo ye bunge ya Nyali Mheshimiwa Mohamed Ali oyoboigo holenega ngayo koriekero kebo governor se county ya Mombasa nigagendrere komo che serikali ya bono hase ugotaikirania hemeroberio eremia ya magendro no bego borayubia asabana inchi hasebono asabira asobo chori borebosio abana inchi bairikie koba bakichikura sobonge erigo chigusira ensemeria yokwamiria serikali rite chikorenta oburai obuya chinkwana cha Mohamed Ali nigo chigocha hekera ensemeria yokwamiria serikali yagendrete netari kusangana bana inchi ase county ya Mombasa. Hawa wakora walioiba mali ya kaunti, badala ya kujenga hospitali, badala ya kujenga barabara, badala ya kuwekeza na kuita wawekezaji tufungue mafactory huku vijana wetu wapate kazi, kazi yao ni kuchukua pakiti ya unga na kupelekea wamama na kuwadanganya. Safari hii wamama hoye, safari hii wakikuja na unga mnafanya nini? Mnakula. Si namna hiyo? Wakikuja na unga mnafanya nini? Wakikuja na pesa, wakikuja na ujinga, lakini kura mnapigia handsome boy. Halo? Si mnaniona? Ninatosha sitoshi? Mimi nikamwambia hii mambo nilikuja kukuombea kura Mombasa, niliamini, lakini sasa umeanza kumaliza watoto wetu. Unasema wapigwe risasi mguuni. Bottom up hakuna, ni top up. Matajiri ndio wanazidi kuwa matajiri. Pesa mfukoni hakuna. Kwa hivyo nikasema kama mbaya na iwe, kama noma na iwe,
na mimi bado sijapona, lakini nataka kuwaambia tutapigana vita ya kisasawa, mkono mpaka chooni. Si namna hiyo? Halo, halo, niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe? Mimi nauliza, kuna makosa Mjaluo akikuwa gavana? Kuna makosa Mijikenda akikuwa gavana? Kuna makosa Mkikuyu akikuwa gavana? Kuna makosa Mkamba akikuwa gavana? Kuna makosa Masai akikuwa spika? Kuna makosa Mkisii akikuwa waziri? Kama noma, safari hii sisi wote tutakalia hiyo meza, tutawale hii Mombasa ili tuweze kusonga mbele. Hakuna mambo ya watu watatu watakuwa wakitupangia. Sijuzi mliona niliweka billboard, wakang'oa, wakawacha wengine wakang'oa yangu. Waambiwe huyu Mohamed Ali, handsome boy, sura yake iko kwa roho ya wananchi. Wangapi wanasema iko kwa roho? Iko kwa roho. Mimi nimeamua, mimi nimetangaza vita, na mimi nataka kuambia serikali ya taifa, kama mko tayari tupigane vita, mimi niko tayari. Hatuwaogopi, lakini tunawaheshimu. Toska bosio mwancho moriga ria serituko ria kabere ria magendro bosaseta ria magendro moraibu ensase county ya Murang'a rituko ria rero nigo aikirana anagosangana bananchi ase chinsemo ao aseboiga gendere kuburia abarai bari bara obisi banyara ko babakwena na amaskani asatebire bono abarai bachorre nigo bachoretwe na bananchi gakoirandira egitambokero kiensemeria yo kwamirira serikali korokana komochigati yabarai bari bakubwatasia omuraibu ense asebona tebire ne chingaki abarai baisoke na kone chisere chaba somorembe asokwena na amaskani. Tutafanya kazi kisha kwamba na nyinyi mtatufanyia mtihani. Mwaka ujao kila mtu amakiwe na kazi yake amefanya. Namna gani? Unajua kuna watu wanatembea huku, si umesikia wale jamaa wengine wana makelele mingi, kisirani mingi, matusi mingi, kiburi mingi, hakuna kazi. Ati ile kazi kubwa sana wamefanya Kenya hii ni kunitafutia jina ati Kasongo. Kwa sababu tumejaribu kuwauliza nyinyi, mbali na kutukana mimi, mbali na hiyo majina mnaniita, agenda yenu kwa hawa wananchi ni gani? Wako na agenda mkiwasikia? Ile kitu wako naye mingi, ile kitu wako naye mingi ni hasira na kisirani na matusi mingi. Lakini agenda they don't have. Mpango ya kazi hawana. Maono ya kwenda mbele hawajui. Mambo ya sera hawajui. Ama mmesikia sera yao? Matusi. Mmesikia kitu watafanya? Wanajua barabara ya kwa Dhamaki iko wapi? Wanajua soko kama hii inajengwa namna gani? Wako na mpango ya watoto wa shule yetu. So wale jamaa, mimi nataka niwaambie ndugu zangu viongozi, nyinyi ambao mnataka kushindana na sisi, wacheni kiburi mingi, wacheni matusi mingi, wacheni mambo ya matusi ya majina mingi. Nyinyi tuambie sera yenu ni gani? Watakuja hapa mtawasikia, watakuja hapa watakuja kutukana huyu mama. Sijui nasikia juzi walikuwa wanasema huyu mama akuja anipikie huko Sugoi. Mimi niko na bibi bwana. Si ndio? Niko na bibi anaitwa Recho, anajua kunipikia. Huyu amechaguliwa na hawa wananchi. Kama ni kupikia watu, atapikia watu wa hapa Maragwa. Ama namna gani? Na watu wawaje kutuzi viongozi. Hawa ni viongozi wamechaguliwa na wananchi. Ama namna gani? Wewe kuja sema sera yako, wachana na Wanchumo rigeria ase omoigo yoyo hegati ya baraikuru ase enseme yo ya Mount Kenya nigo baesokire na gwakambu ya mono gwechi ase serikali nene asoko baenekeria amagendro ase basabiro muraibu ense William Ruto hagendra kobeka hemerobere yo kubakonya abananchi na gutugutira ale siasa echo chikolenta okobagekana. Sisi tumekataa kabisa huyu mtu wa madharau ya jube na madharau ya jube ambao wamechaguliwa wakina mama. Hatuwezi kuongoza na hiyo madharau. Sisi hatuna naibu mwingine wa rais. Sisi naibu wetu ambaye tumepewa na rais ni Profesa
Abraham Kidiki. Hata wale walikuwa mbeleni viongozi wetu wa jamii yetu, hakuna alisimama akajitangaza akasema mimi ndiye kiongozi. Ni uongozi ulionyesha, na uongozi sio matusi, uongozi sio madharau. Uambie wa Maua ni kangunia, wewe wa Maua jitie nguvu, shika ngunia ya masoko kama hii ya Sabasaba, letea wamama wa Sabasaba. Excellency, thank you so much kwa kutembea Sabasaba mara ya pili, na ninajua mara ingine unapanga Sabasaba ukiengelekea kwingineko. Nataka kusema ni shukrani kubwa na asanti sana. Ukipeana market, nilikurequest utukumbuke sisi watu wa Sabasaba pamoja na watu wa Shombo na pia Maragwa town. Huyu rais wetu, ile kitu itamtetea next year kwa kura, atatetewa na kazi ambayo amefanya. Si kazi yake ndio itaongea. Hii barabara ya Keno kwenda Marwa alikuta ikiwa pale kwa Dhamaki, ameisukuma imefika Marwa, sasa anaingiza Nyeri town na anataka yasukumi yene na Nyuki. Ati kuna mtu anasema ya kwamba sisi watu ya mlima ati hatuwezi fanya maamuzi, mtu hawezi amua mpaka atuambie. Huo nema tunajua kuamua. Si hapa mlimani tumekuwa na viongozi wengi wakubwa. Si tulikuwa na mzee Jomo Kenyatta miaka 15 akiwa rais wetu. Si tulikuwa na Mwai Kibaki miaka 10 kama rais wetu. Si tulikuwa na Uhuru Kenyatta kama rais wetu miaka 10. Kuna siku umesikia mzee Kenyatta ama Kibaki ama Uhuru akijiringa ati yeye ndiye atatuamulia? Mwanchomo rigereria na rayo kurwa sema yakuru ensoko ensa emo ase obutuko bwiga bia mona sogo sangana intwe na wigo no gosaba kwanenga gwesemira na kwemanyari aene kiwe na ndeto mira nege koroga chinsa isato yana ko batogo sanga mange kurenda sabone gagendra gutwaro burigerio bia bemero beria gendeta sembeo yensoko TV nchenkoro kwa Clinton Ndigi Brana Chaka na Felistas Kabendi abanko nyekwenekea muri gine chibicha ngochara senchirengia.